Returning officer for the 2 July District Assembly constituency in the state of Meghalaya hereby certify that I have on the 2nd day of March 2023 declared Sri Vailat Nitishkala of Nakla Nangran, sponsored by the National People's Party, to have been duly elected by the said constituency in the general election to be a member of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Kinong Yoga Artwai Constituency. Uniu Consvet Conradi the job young ne Sachise. Ekube Yupi. Nado Black and Rat. Kabay, Wem Chiruk, Wokrat, Wokar Kruyana, Metai, Kamangate. Ekube yo, Ikuyu Assembly Yonga. Ikuri Jat Yonga. But come down, Yogi, Kinokra Cham Yumaya Yonga. Ekube Yogi, Walamba, the Jinkret Tom Yogi, Made for Batsni, Negasni, Nayo, Yamo Yin, Sachise, Kamuno Mikmat, Yogriga Artwai Constituency. The Nas Sachise, Kopiamo, Yono. Inong Chonchunong yung Artwai Constituency. Uyagrela muna. Hey, open kui. Open penny. Ya gani ka Artwai Constituency yung. But kimo yung gani ka jingjot niya gaski. Nto ka jingjot yung nga. Henry, ka jingjot yung i-conspect i-conrami. I-conlodok. I-kok chiliang, i-sel chiliang. Dengan negaski yenyo sachisin wokre negenta kini woro rengka wokun tuo yang ini konstituensi yongi kenang umat konstituensi opo gopin oroi gopar pat kamtam untuk dekat ke konstituensi Henry kerinom jantia yongi woro gobi pat kamjore sestedi woro gobi. Dengan ini penting sachisir, ngah terpada yang perlu para kandidat yonga, ekubay yaki, kiwa kile yale doya pikat pui wala, tengah kamu juong yo, ngah kunlang obi yo yetre lang ngah chiruk, kunlang yo pikat terpada yang nong kerjan, yonga, bakal juga yang ini parti, wasnya bah mau yang kita wasnya per parti. Mau ni kita kawan jenis nyau para ibu ni, cewek jenis nyau si, ngayun dia, kamu orang ni berjaya, lalu job mana, yang kerelang, lalu job yang kerelang. Dengan ada kemudian sejisi, kunang yang dimulai yang kerelang mana, ini penting, rumah cibun, tidak.